lông ba nim su tenat ba uwe uwe in kikam baju ong ka tien om la ba chaki aku ba Ini tiang sampai pergi pai ba sa kawai pat ke episode jong ka Q&A. Tementang adan ha kalenti ban lech mau ngap ka baha papo ka mau plang ding yai constituency. Ka bangi hiar sekte snong kalong pasutu hadu kanu sutu ya ta ka board jong ka council. Te la ban sepet kan mau na kan ni constituency. Idan yo sitting MDC bune kon na election pol job saltien kenti. Pol job national congress pat hadin ka to kan ni pat boleh kun barung peniso ska national people party. Dan ru yo MLA bone kun hakani ka MDC election na kawai pat ka party na po ka United Democratic Party na lor kawai pat ka MDC te kam dapat slam menta ya bat nga in here ka constituency pas ngap ka sur pa hadu kumdo kalong kaman hakate ka election haji pet di joma ka jingele lang ni mat kadai kongres independen ba mau koridor banja bawa menteri lah NTT sini penyam tentang iklannya di luar crime iklannya bagi UDP iklannya ke UDP iklannya kesanan di sini yang bam tata menang batai nomor tel kesanan di sini hanya ba nomor dimintai sitting di sini dan ta ini MLA berliap job dan ta samta mar musra hanya dan MLA barim kumda di bala songna minta lami di kun ta minta lakcing mi kun tira minta kabut kelanang pra ta sakung kali minta kacing mi nang pra kala kabut kala sepra ta benang ka benya angka klan sa kana parti menang batai ni no gumno la mar ba ni ngim rumah politik ni lek dukam ade ku si bang sebut disilik itu sebut ada tu ngalik dukam sinyubut ngilek dukam ni lemmer ini dulu teh vote pidai silent vote ke silent vote pengidan do MLA MDC kumno thai kilong ni yak ta tengah tip tengah long bajong u te kuman ban snong ban kadai hero ba snong yo ka than riskan ande na po ko dolan buwa wa bak sau tem kumut niyo ba unjuk pendok uai miskin laga kadai san khau hajar na kadai baslak uai ba maka long bokhuat ke namar long sauran tulok MDC ro ring parit atai sau khau na sau khau tam sebenai mut ki pai ba menta ya nyom pra yang perak Long ngah perak cái thai ka daw long ki pai ba begini senyam tau pra kisah tenang kan mat bala tre le tangan batai ngam nang phi na mari minta kanno ni hap sha melim perkusi ta pas time minta fniam kan ka MDC ni de sane mutang minta fniam marnga ngasa ta ka polum soriu ka mukuri ta ta mutang minta fniam ni de sane na ka ba minta ras kanno ka MLA rang de samliam MDC ro samliam ta minta kanno fniam ka MLA ni de sane MDC tangi de beca melim bandang supaya kuat hakum hakini ki cingya cingpa cengah ki lear mata tai mat kam ai dan hawa pra ya kata tan bahasa ya ka sungai tiap tengam tip sa ka cinglong cingman ki beri na de supaya pada ki long cingelang hano ro kina parti nang samarga si smart hangan paji kini kan haki komen ki bunyo pra nomor ki beri tu pula si kini ki por bala lain menta bala lain kini siam MLA ngan beri kila ai ta parti tentang ke parti por bidang ya sedang election ya krian ya kulam tam mentra benya trelang mentra benya kaya kaulang tang ke kampat ke tin patkut ke kamai trelang de kata nomor mentra ke parti ke badang hakating ai tengah si niat so tengah merwet ke badang kamkhu dan kamsuda ke de betang ne parti BPP kebaya ke bahasa din tengah kan wamtas kemata pai tengah kita hai parti beri orang di kacing pai tengah kahnya hari kasih cantik ai tengah banyak ka support materi sang pra hai kasih Singa inti ke jonga te haya charum chene te long idon hi nama kalong pun ta hak politik te lagi jong ni dah
teng ki pas ngono mesim stik yang ang la bi ulang lak betul hi bat MDC bat MLE majority teman ta bangayo ngau ki ulang ba nim su tenat ba uwe upriu bat arti kikam tum baju ong ka kiten la ban chakri arti ra telong haji shisha te ngar so ya ha ya kata kumaki ong namar kolong no Smoling kan balai long by mi biang pot saran ke MDC ma. Dah ji shisha bila ayo obat kembali MLE tu. Ala ikwe tu kan. Reme i pak mata yang hi kata ta kadai kadau jo i hi ka ai hampir kan. Tabalong banha ma wait. Ngapes khams tanah. Meleler kon haji siau mele kating bajing so go jonga de enwar kada haji siau mele ba dei ban ai do way kandidat juga MDC uyele hi na kumto kumot ban sakri way bre ban sakri arkam ma lalong no kumbok no way bre songlok armut kadon mi jitu Video Rosnong, kabar senjar kadar, nomor ini satu bakal council gede bapak bakmi ya kan, senjar kadar. Kita lagi bah kumka senang kau pidon kam lagi bapak ku apa itu council bakal le, kabar dia senjar kadar senang kita. Nah, kembali deh kita kalau kita di council kemudian kembali bantu dia, indo siap paniada, paniok ikut Israel ini pun. Kam ikiong senang. Senang ban pelaj iru nikah. Awal dia kan disebut kisam, kemudian habis ada bah diskonsil. Itu sungai. Nang mau. Entah kayaknya apa Pra. Ini ngama bapak ngasambil ya. Ini kan cukup harus. Ho nyatet baka MDC kabdai ban ice cream shimet ai. Kadai betang na mentaki kumenta kan kini skim bar di ek to ki footpath ko mi ai to kan tolong teng kaji sotu bakla ka jongi pat kiri pat ba kolong ba ki pat da ki ong bet ba abang ni tan jirap u ong tani ai de haba na sarkar kam sanction yo na long katak nga kran ya kata kalau skim simet ya tolong komenta pat de ka sarkar sanction bet ya kat kom ke skim so ka MDC kadai betang ban pat kmi ya ka Riti ke dostur ke jaka ke puka. Bagi tak dak kita namar mentabun kimi inki se parti riulun dang. Long idan long ya kata te komon ke jong kiwe ni la ban ong ai ma ta malong majority te bang ale churup chene tang ji oso bi yang da. Tada gamno kumdaru long kabor kan wan bet ha. Pada disorka te. Ta namar khamtam na kan kaliya ke jongi kan constituency ke jongi dang. Long bayang MDC tau de hosting setting. Namar taus ne bila job. Tengah try la da kamdei ke jing trai kamdei ke jing pai ke jing kmi ke jo I ka bai lokum ta MDC thai ki pada in job hi. Adep chi tem te mot kin ai la dai ban ong next term te adep kladon hi ke jing thot dai. Dai ini nama balai la kim le la kim trai ke kum nok bai ba punjab sai ubri bom trai. Te ngangai bahkan constituency jongi te kan jing South Sian hi ba in job ya kan election MDC tengah try ka de ke try ke jong I ba ba ki lum I te I ki jet bet kin I namar balik kalong no ki kam ikran kham zaman ya khatian kum baju ong ma kalong ki kumpinang sang senang keng kuat be hai kin kala nomor komentar hakar kom sinsiar itu jangka cak benring kan nomor nila nomor ta hakini kaput kini ki bar celak la sedang ban redon bo kalau sial dak ini kaput kimla ban ada sana si rekan sawang salah dan bo hai ku ai kin kala kan bagi lang bangi de bata utrai taka tramulu